Dobro jutro svim gledateljima. Pozdravljamo vas iz Prima salona na Jankomiru. Za vas smo pripremili prijedlog kako obogatiti svoj prostor, stilski ga uskladiti i najbolje izraziti vlastiti stil. Pokazat ćemo vam rješenje prilagođeno malim prostorima do 50 kvadrata i to u posljednje vrijeme vrlo popularnom otvorenom konceptu koji povezuje blagovaonicu, kuhinju i dnevnu sobu te jednu spavaću sobu. Odabrali smo stil prilagođen osobama koje vole otvorene i tople prostore, prepune detalja i tekstura. To je boho stil. Boho je izrazito fleksibilan stil i sklon prilagođavanju. Fokus nije na stvaranju savršenog prostora, već da prostor učinite svojim. Kombinira namještaj dekoracije koji su opušteni, odvažni i nekonvencionalni, te koristi puno prirodnih materijala, tekstura, boja i uzoraka. Prostori u boho stilu često koriste puno tamno smeđih, bež i kremastih nijansi, no kako prostor ne bi bio jednoličan, pametno je uvesti neku toplu boju poput koraljne, roze, boje kadulje ili senfa. Glavne komade namještaja zadržite neutralnima, no razmišljajte izvan okvira kada je u pitanju dekor, jer je on idealan za suptilnu integraciju boja. Slojevitost tekstura u prostoru stvara šik atmosferu, no važno je kako ćete ih uklopiti. Koristite različite tkanine poput buklea, lana, baršuna i krzna koje će oplemeniti dnevne i spavaće sobe, baš kao i tepisi od jute i krzna koji sjajno funkcioniraju odvojeno, ali i zajedno. Reljefna keramika, ukrasi od ratana i suhog cvijeća sjajan su način za unošenje dinamike u prostor. Kada je spavaća soba bogata prirodnim tkaninama, ona odiše mekoćom i udobnošću te poziva na odmor. Tapecirani krevet idealan je odabir. A nakon što uskladite boje i tkanine, sobu dopunite predmetima koji za vas imaju posebno značenje. Budući da boho stil u sebi krije elemente orijentalnog i nomadskog načina života, preferira većinom niži namještaj poput taburea, fotelja, vreća za sjedenje, komoda i klub stolića. U prostoru su neizbježni pleteni detalji poput košara, puno jastučića i deka te biljka i umjetnina, koje savršeno odgovaraju ovom prirodnom i opuštenom uređenju. U prostoru se često ističu meki tepisi s orijentalnim motivima te udoban namještaj koji potiče na druženje i uživanje. Interijeri u boho stilu su ležerni i razigrani, a najvažniji prostor učiniti svojim te prilagoditi svom ukusu i željama. Pozivamo vas da posjetite Prima salone diljem Hrvatske te naš web shop i uz odlične uštede opremite cijeli dom.